ببركة بالحبيب Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahman iftah lana qulubana bimasyaikh Muhammad Mayanan Allah ya Rahman ya Allah ya Rahman iftah lana qulubana bimasyaikh مولانا يا مولانا يا سامع دعاءنا. Apa yang terjadi, Bu? Ini kisah yang sangat sekali di sini. Sangat kusuknya dengan berwiridan membuka la ilaha illallah. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Dia telah saking kusuknya dia melafazkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Saking kusuknya dia memberi kepada Allah Ta'ala Zul. Masya Allah, Masya Allah. La ilaha illallah, Allahu Akbar.